test. Test. Ay. Yung attendance na. Sige. May mga naka-online na ba? Sige po. In a few minutes po, ma-start na po kita. So ito yung first presentation. Yan po ang JSM Robredo Good Governance. Ang sa tayong presenter po, si former Kagawad Juan Rentoy. Si mga naka-online po, standby po kita. In a few minutes, ma-start na po kita. Sakto. Medyo masilaw. Masilaw dyan. Mas wala ko naging yung naman sa anak ko. Baliwala naman. Exactly 9. Sige, good morning po everyone. Sa mga naka-online, na-start na po kita. Yan na po ang sa tuyang mga presenter. The same time po, si ibang sectors representative. Rachan po sa iba, maaarabot na. Yan pa po dito yan sa tuyang Barangay People's Council representative at si iba pang mga members. Ano po, yan po ang sa tuyang presenter, ang JSM Robredo Good Governance. Ang sa tuyang former Kagawad Juan Rentoy. Go ahead, sir. The floor is yours. Good morning, everyone. Good morning to our members of the Naga City People's Council, the members of the stakeholders, and also those watching us from live streaming. So, we will be presenting to you the budget proposal of the JSM Robredo Good Governance Center for the year 2024. But before that, we will go through the slides. This will be very quick. In fact, we only have like 10 slides to present to you. Next slide, please. So the flow of the presentation, the office overview, next the programs and activities, the previous year's plans or this year, and also the proposed plan for 2024. So the JSM Robredo Good Governance Center came into existence. Actually, it stemmed from an executive order, and later on, it became an ordinance institutionalizing the creation of the JSM Robredo Good Governance Center through an ordinance. So its vision is the JSM Robredo Good Governance Center as the beacon of good governance, sharing and exploring mechanism on how the government can truly be an instrument in achieving a better quality of life for all. So one of its functions, or several of its functions, serve as a mechanism for knowledge sharing, geared towards the strengthening of capacities for good local governance, and also it secures the gains in governance already achieved by the city of Naga. So meaning, one of its function is
serving as a mechanism for us to share our best practices, our good local governance in Naga to to other stakeholders or to other LGUs. Next slide. So an overview, our mission, like we said, function as the data bank of innovations and best practices in local governance. Number two, mechanism for knowledge sharing, as I have said earlier, mechanism for discussion or consultation on burning public interest issues to facilitate information, and informed public. No? Mechanism for periodic review of the good governance practices of the city government of Naga, and the formulations of measures or recommendations on how are we going to improve our policies and our practices in the city of Naga. So, like I said earlier, this is the mandate or the legal basis on which the Good Governance Center came into existence. Next slide, please. So, yon. Programs and activities we have been doing and we are doing at the same time and at the present serves as in the capacity as secretariat. So we are serving as secretariat, and this representation serves as the secretary of the Board of Trustees of the City College of Naga and Good Governance Task Force, in which having produced the Naga City People's Council Assessment Report. The Naga City People's Council know this very well, no? And also, following the NCPC review led by the Jesse Robredo Good Governance Center, its mandated function to secure the gains in good governance as one of its function already achieved, followed up with its efforts in updating the city's inventory of best practices. So, what we are actually doing, we have been doing parang go over again the services of the city government of Naga and checking on whether this program or this function of the city government of each offices still serves best practice for the city of Naga. So yan. Also, other programs and activities include updating the inventory of best practices, also led to a preliminary data collection on identifying potential new best practices across LGU's various departments in line with the CMO's directives for an objective assessment of current good practices. This culminated in a focus group discussion held with officers in charge for existing best practices, which recommended a program-based approach to process beginning the ongoing rapid assessment. So we are actually holding rapid assessments in all the offices of the city government of Naga. We are starting it now with the HSTO. So later on, as we go along, we will be going around the offices of the city government of Naga with communication with each department head to allow us to do an objective rapid assessment of its function and the best practices that they may have. Next slide, please. So yon. So ito yung mga previous plans, no, or previous activities na nangyari. Nagkaroon ng monitoring and evaluation, seeing as MNE on good governance practices is presently being carried out by the JMR-GGC. Its accomplishment as data bank and mechanism for periodic review include the updated inventory, the FGD with OICs, and the ongoing rapid assessment process on Cantabay sa Kauswagan program lodged in the Housing Settlement and Development Office. Next slide, please. So, these are pictures in action. Next slide, please. So, these are the proposed plans for 2024. We categorized them into just 3 elements. Number 1, the response to the office's previous proposals were taken into consideration rather than highlight the academic sector. The search for assistance in monitoring and evaluation of programs will be inclusively
citizens base. If you will recall, during the presentation with the NCPC during the last year, no, one of the comments that we got from the stakeholders, parang mas academe focus. So parang shift into mas citizens base yung approach. So iyon na iniyo with also with coordination and seeking help from the Naga City People's Council, because as we all know, Naga City People's Council is the umbrella organization of all the sectors and agrupations in the community. Number 2, a regional summit on good governance and best practices continues our trend on inclusivity for next year, pursuing the review and knowledge sharing on good governance beyond the confines of Naga. So we are on accepting that other LGUs and other stakeholders also have their own best practices, so might as well do a regional summit on good local governance on where we can actually share all our best practices and probably replicate them once we return to our LGUs or localities. And the second, another step in the direction can be made through a fellowship program for youth leaders across Bicol, which not only empowers participants in the LGU alike, but also serves as a growth and network building opportunity. So fellowships and other programs for the youth, for us to encourage youth to participate more in governance. No, we have been known for participatory governance, but we want to encourage more youth, no, to involve themselves into good governance. So that's why this we are proposing this fellowship program. Or also in total, or in essence, we have in category, no, inclusively citizens based, a regional summit and as fellowship programs are being proposed for next year. Next slide, please. So yan. So we are proposing a 1,014,767. So 680,767 of which will go to personnel services and MOOE, 9,000 of which regular or special meeting with Good Governance Center concerning board, 50,000 for youth leaders fellowship program, 80,000 for citizen-based monitoring and evaluation. Regional summit will cost 100,000. Networking and partnership or building or linkages, 45,000. And the JMR birth and death commemoration, 50,000, for a total of what I have said, 1,014,767. So thank you very much. Sige. Thank you, sir. Sa online kung may hapot, naka-online po si Ma'am Gladys, si Sir Ramon Geronimo, at si Maria Cristina Mendoza, si Kagawad Tinay. Hi, Kagawad. Sige po, may hapot sa sato yung mga pagiribarigdi. May hapot. Sige, sir. Apat ko lang, sir. Yung last year po na mga activity nindo, may continuing na taon po ba? Na may day pa po akong natapos na program. At the same time, yung budget ba ninyo kang last year at sa ngunyan nadagdagan po ba? Kasi based doon sa ibang mga presenter nabawasan sa mga proposal nila kang last, then ngunyan nagpabawi. With regard to budget or amount, nabawasan siya.
Kasi we were given like cap from the budget office as to how much we will be proposing for the next year. So ang ginibo, kumbaga pinagkanigo. Sige po. Okay sir, thank you very much. Kumain na akong hamot sa mga pag-iibata sa online at the same time digdi sa ano. Thank you sir. So thank Good you morning. very much to the Naga City People's Council for this opportunity to present to the public the budget proposal of the Jesse Robredo Good Governance Center. Thank you again. Sige sir. Hindi po sa policy program, project leaders across. Ano po, we have to include all youth and the Bicol region. Kung Bacolod dapat i-consider ko in our place, Naga City. Actually, sir, para siyang continuation kang regional summit, parang we're looking on the best practices. And then, later on, parang we encourage the youth from across also Bicol region to participate into the good local governance. Sige. Malinaw na sir. Okay na po. Okay sir, thank you very much. Thank you, thank you. Ang sunod sa tuyong presenter ang maghahali sa city budget. Yan po ang sa tuyong presenter si Ma'am Amy Velasco, City Budget Office. Sige ma'am. Si mga nasa online po, standby po kayo sa mga question. At the same time, kung may mga reparo, just chat or raise your hand. Thank you very much. Maray na aga po, taga-boss. Okay. Ang presentation ko po, halipot sa naman na maray. Not maamang kaming pig-implement na projects kasi ako kami sa sector kang public services. So, ang vision B po, magkaigwaning sarong city government na igwang sound fiscal policies na naipopromote niya ang pag-respond sa mga pangangaipo kang mga tao. Kumbaga. Ang mission midi man ang pagsiguro ng budgetary allocations naka-align sa vision kang syudad na iyo ang maugmang lugar. Ang function mi yung pag-provide ng budgeting services. Ang samuyang organizational outcome iyo ang effective resource allocation o ang epektibong paggamit kang mga resources kang gobyerno bako sa na financial. Ang mandato mi po naghahali man sa local government code. Duman sa code ang pigdi-describe niya actually si city budget officer pero syempre di man makaka-function tong mayong opisina. Next slide po. Ini po si proposed AIP may for next year. Duwang items lang ang piglag ni ta or dahil nga ni sa ang pag-review kang DBM kang budget masyadong mabusisiyon. So ang ano ta AIP makapal ng maray. Kaya ini lang basta magtugon man. Ito kaya ang budget nun yan, pig-review ulit ninda or dahil duman sa AIP yung sinabmit, o mga items na kumbaga may AIP code siya, pero mayong figure na nakalaag, mayong corresponding figure. Kaya pig-simplify misa ng maray. Next slide po, kuya. Para mag-give mo ang samong functions, paano man kami susukulon, kumbaga, sa general administrative services, sa usual yan na day-to-day operations, si pag-payroll, pag-gibo ng mga reports sa HR, etc., mga surat, okay. Ang functions mi po, ang piglaan ko din sa ng apat, nakatono din po ini sa cycle kang budget preparations na ugwang 5 phases which are budget
preparation, budget authorization, budget review, budget execution, saka si budget accountability. Pero since ito man ang medyo pagkukulang ni, dahil ko na siya dyan, piglaag, tabaka, pagparahanapan ako ni DBM ng kung ano-ano. So, sa budget preparation, ang sukol, igwa kita ning draft AIP derived. Importante po yun, importante na dapat AIP derived siya. Di ka pwedeng maglag sa budget ning anything na mayo sa AIP. Di man sana siya i-approve. And di mo din siya mai-implement. Iyan po ang sukol. Sa budget registration or authorization, itong presensya kang ordinance. Dapat magkaigwang ordinansa na piga-approve si proposed budget. Sa barangay budget review naman po, dapat igwaning, kumbaga ang sukol digdi si number of compliant na budgets kang barangay, kung pera ang napa-approve. This year, parang lahat naman yata na-approve. Budget execution po, si number kang PPAs na nakalag sa AIP na napunduhan. Next slide, kuya. Uni po ang detalye kang sa mong budget. Kung mahiling po nindo, nagbaba siya, dati 9.6 siya kang 2022, nagbaba kami sa 8.6, and this year, same lang kami. Dahil nga dahil pa kita nakakahawa sa pagsakit. Kami pag-anuhan. Saka, garo, alanganin man na kami ang nagsasabi na ini ang limit, tapos kami ang ma-exceed. So, same lang kami. Okay po, kuya, next. I-explain ko lang po briefly kung ano taarog ka to si budget, ini ang mga ginigibo kang sa mga opisina. Sa budget prep po, itong pag-prepare kang mga, pag-determine kang income, pag-coordinate in coordination with local finance committee, pag-draft kang budget call, pag-consolidate kang mga budget na pig-submit kang mga opisina, para kumbaga makahaman ng executive budget na pig-discuss kay mayor, tapos ito na ang pig-submit sa sanggunian. Pero bago po yan nasa-submit, may sangkaterba pa yan na budget hearings. Kami po nag-a-assist din dyan sa sanggunian, kung may mga hapot, kung may dapat i-explain. Abot po yan duman ang role po kaning sa budget prep, abot na siya duman sa pag-print, pag-post, pag-distribute. Yan po. Tapos, sa budget execution naman, ang ginigibo dyan, pag-rekisa kung ang pigga pa-obligate ba, nakatono talaga, yaon talaga sa AIP. Yan. And then, sa budget review, technical assistance, pag-review kang mga budget ng barangay, as pigi-endorse yan sa SP. Sa accountability, medyo ini ang kaluyahan mi. Kasi ang manpower complement mingon yan, siguro pang 15 years ago pa. Akadikit lang po kami with kuya, next slide ko po. Paski po. Kumbaga, ini po ang samuyang structure. May duwa kaming division, si budgeting, saka si admin and compliance. Pigdagdag mi po ini compliance and inspection dahil nakatono din niya na para nasisiguro mi na ang mga gastos nagko-comply siya sa mga regulations. Kung mapapansin po nindo, may man dyan yung budget authorization or legislation, although part siya kang phase, katong cycle, may man siya dyan na sa structure kasi ang main player dyan, ang sanggunian. So, next po, kuya. Ay, Sara dito. Kumbaga, ini po ang proposed ni structure para magampanan mi fully itong samuyang functions. Igwa nga ni kaming, although nagigibo mi ang reporting, pero sa samuyang paghiling, may kakulangan pa. Kaya gusto mi din man maayos ang samuyang organizational structure. Iyan pong mga blue, iyan po ang mga presenting yaon nun yan. Kung bibilangan mo po, anum lang kami na permanent. Pero pwede kaming apat na casuals. Hindi po ang naka-yellow, funded po yan, pero hindi pa kami nakaka-recruit. Since si Sir Frank, saka si assistant, si Ma'am Malu, soon to retire.
ang kahagadan mi, maka-recruit kami at least yan na mo ng funded. Kaya di kami nagdagdag. Miski yan lang mo ng funded para dapat kaya ma-train mi na din siya. Mahirapan man pag itong kaipuanan na saka palang ma-train. So, iyan po ang samuyang ipopropose na structure. Kuya, next. Thank you po. Sige. Kung mapapansin mo ba, yung sa items ni Madam, napaka-excellent ang kang presentation dahil more on services lang talaga ang niya. Ang client niya, aramdaman sa 20 sitting barangay at si mga department head kang mga opisina kang LGU Naga. Ma'am, may saro lang akong hapot kasi a year ago, aramdaman sa mga barangay level na may mga daipan na totally nakakasabit on time sa budget proposal nila. Paano ta po yan na-handle? Kasi minsan, at the last month of the December, saka pa lang magsasabit para sa taon na nila. Kasi may mga pangyayaring araw kayan. Sa totoo lang po, kumbaga, mahal kami dyan control. Daimi siya, although pag may paapod sinda, pigi-stress me. Kang the other day, may planning session ang sarong barangay, and yaon kami duman. Sabihin mi sinda na, magsunod kita duman sa timeline, sa schedule. Mahirapon lalo pag nagsarabayan, pipera lang kami, mahirap din. In fact, dahil nakadikit kami, kung may limot po yan structure, ang tao dyan, gabalyo-balyo. Gusto ko sabihin, admin ako, pero kabali din ako sa budget preparation. Kabali din ako sa budget review. Dahil nga ako lang kami. Kaya, parang, kumbaga, daimi kontrolado, pero pagsasabihin ni Sinda. Kakadikit man lang po ang nanilate. May mga valedictorian actually. Yung amaya ka-prepare. In a few years po, kasi nakatukaw man ako one time sa almost 3 years sa appropriation, halos si iba talaga, at kung last moment ng bulan, saka palang makakasubmit. Kaya minsan nga niya ang apod mi dyan, saka palang sinda masubmit, ang apod mi dyan, tanong yan, garo advance month. Pero ang katotohanan kayan, sobrang late. Pero mayo ba siyang penalty? Mayo ba siyang, kasi mahirap din parang sabuntang, okay lang pala na malate dahil mayo man sanction. Pero parang sa part ni, masyadong kapabayaan kang barangay official at the same time, siguro man, baka igwa kitang a certain fee na kaipuhan nindang panagutan dahil kung si ibang aning barangay nanginginutan para makasubmit pero si ibang barangay lugod, iyo palugod si pinakahuri or bako lang huri kundi parang twice o taon-taon na lang araw kayo nang nagiging problema. Siguro baka ilungon ta ma'am na sa opisina nito tanan-taning pangil itong itong araw kayo itong pangyayari kasi bako magayon na ilingon na sa LGU Naga pag-abot sa pag-budget sa barangay okay lang pala nanganlik at the last month pa may sasubmit itong proposal nga kung for example kung 2022 yan ngunyan pa lang sinda 2023 masubmit, di ba? Na aram taman at the present na iyo retain ng sa indong budget pero kung ngayaan tang araw kayan anong magiging implikasyon sa ibang mga hinot-hinot sa opisina to at the same time sa ibang mga barangay. Thank you. Iya po, totoo po yan. Actually po, garo kay puhanan mingani ang tabang kang NCTC. Sa totoo lang po, ang masuffer dyan ang tao. Kasi pag may isang approved budget, di na niya ma-implement si mga PPAs niya, mga projects niya. Sisi po ang masuffer, si tao, si serbisyo. Di mo po sila pwedeng maggastos na mayong approved na budget. And sinda din po ang mapoproblema sa COA kung mag-spend sinda na di pa-approve. Para siya sir na i-tolerate kay ma'am yung mga late na mag-submit ka ng mga barangay na napita naman ito mga very early mag-submit. Kaya
kan ipinda. Kaya siguro mag-impose ka man ng ano, ng sanctions ka na ba sa mga perming late. Dahil mag-point ka man ng time, dapat maaw ka ng aldaw o bulan, completed na yung gabos ng barangay, magsabit ka na AAPA. Tapos kung ito tolerate mga nagkamit, nahihirap man sa mga nagka-hermit. Pero may actually pag-submit yung Sige po. Actually po, na-erase man niya, na-raise na po yan, issue na yan. And igo po kaming suggest sa inda na kung pwede, pag nagbabudget, minsan kayo dyan ang bottleneck. Pag nagbabudget hearing na, minsan ang nag-a-attend lang si Kapitan saka si Treasurer. Medyo hali man lang po ini sa inda na parang may difficulty din sinda. Dapat yaon da atong mga kagawad na nag-aaram ka tong detalye. Pero ako ma'am nagtutubod ako duman sa ruling kang DILG na pag ang sarong elitong tao na sa iyang paggampan ng trabaho dahil niya nagagampanan in several time may sanction yan. Ako I suggest garo sa phone sa kapitan hanggang sa kagawad up to kagawad na tanan ng sanction yan. Kung kayo po yan darawon sa larangan kang DILG, darawon ta in a legal basis dahil sa totoo lang ang nasa sakripisyo digdiyo ang mga constituents niya na barangay na aramtaman na ang barangay ta sindaman lang pwede at legality sindaman lang pwedeng makapagkandak kang budget, magtaon ng programa at the same time iyo ang mag-agad at magtaon ng proposal na sa iling ko po iyan ang saro sa gusto tang ilingon. Mayo pa kaya kung nabaritaan din na sa legal basis na tigdara sa DILG ang issue na yan. Pero kung may masasampulan kitang barangay sa iling ko ang mga barangay official at up to kagawad, magkakaigwa ring kadikit na takot. Kasi nagtutubod ako sa mga constituents na yan, kung may matindog dyan at magpa-formal complaint, sa iling ko may masususpindi at may mananagot na barangay official. Sa iling ko lang, in a legal basis. Kasi negligence po yan I-correct lang po ako kung sala ako. Kasi aramtaman na ang barangay official from kapitan up to kagawad ay ilihido yan. Normally, sa mga constituents yan, nag-iiling yan ng mas efficient, mas effective at the same time, itong 101% na performance pag-abot sa barangay. Sa lado po kang City Budget Office, aramdaman po na may mga kadahilanan sinda, pero dai magiging legal basis yan na busy ako, mayo si kagawad, or kami lang ngayon ni Kapitan, ni Treasurer ang permi. Di gamiton niya ang pagiging sarong official na illegal basis na. Padarahan ta ng surat, summon, or ano pa man, kung talagang dai yan, idaraon ta sa sa proper forum at the same time sanksyonan ta kasi dahil matutod dahil man po nawawara sa laog kang naga yung pagiging sabi kayo politika. Pero kung iyan ang nagiging dahilan at magiging kasagkaran man ka mga constituents niya na kumbaga nalilimitahan ang sa tuyang mga pagtataon ng mga programa. Ano patayaon sinda dyan? Ano patayta ka siyang sanksyon? Ako, willing po ako na mag-conduct ng profiling sa mga barangay, lalong-lalo na sa mga good performance at dahil nagpe-perform ng ARCAN. Dahil nagtutubod ako sa City Budget Office, bilang ta sa mga barangay official ang on time na nagsasubmit kang budget. Dahil po yan bago sa tuya. Kaya lang sa ngunyan, dapat halihon tang araw kayo ni paghiling na okay lang na late ka pero paano tang sanksyon? Ako mahapot kami sa mga eksperto kung paano mahiling dahil may mga barangay po na talagang apektado ang performance pag-abot sa programa. Thank you. Sige po, pero mahirap mag-comment dumanay. Baka ako mabutuhan po ng barangay captain pag nag-comment ako. Isa. Sige po. Pero tukaron may man po garay sa opisina. Iyo po. I-take lang sa may mga nalilipa
Ayun. Kasi pag nakita mo kaya na ako malas ng problema, pero yung ibang barangay ka, na dumadali, yung mga kaya na reaction, syempre, as NCPC, araw naman, kung para sa itong Yao community, para sa kami, at Yao Sinta dyan, para sa constituency. Baka ang pamilya niya, dito, pero parang may legal business para magbato kami yung mga araw na panalaman. Okay po. Salamat po. Sige po, Sa online, may hapot pa ba? Digdi sa mga pag-iribata, may hapot ba? Sa City Budget Office na? Check na daw. Balikan ta. Anong slot? Ayat lang po. Check ta. Yan. Membership, rules, and contribution to our organization. Ma'am, may hapot dalig di ma'am, oh. Ma'am, ano? Hindi po daw pong ano. Sige, ikaw lang nagot. Ano po ito? Apot ko lang po. Good morning, ma'am. Morning. Lang po, ma'am, si membership dues and contribution to our organization. And si Irisay po ang mga nagtataro kayo na contribution. And para sa po siya. Ay, sa ano po yan? Sa organizations ng mga budget officers? Ikaw ba bagang sa Albay, ikaw sa Kamsur? Okay. Thank you. May hapot pa po. I-acknowledge ko po sa tuyang former Federation President, si Sir Alan. May hapot pa po sa online, mayo na. Kasi kung mayo na po, ma'am, mapasalamat na kami kasi mayong question, ako lang talaga nag-question na Actually, yun lang talaga yung napansin ko lang sa 27 barangay na totally late ang submission kang kadaklan. Pero sa iba, mga good practices talaga yan. Liwat, salamat po sa tuyang budget officer na nag-present. Mayo pa po si Sarong presenter ta. Liwat, thank you very much. Ayan na ba? Ay, sorry. Yan na? Sige. Si para sa saan ko na yan? Ay, di. Check lang ko, sorry. Standby po muna kita. Tahalat ang sarong presenter. Thank you.